Mache. Yeah, na oho ye de Kristo Adom edenya kopase o nya begusu sraye sra no no pada bobo imbuse dia se oh na chese apomuden na waye no eno no ye ni imbuse ho nkomo kakra de o manfo ni mani se posi ni na duro no imbuse eba eye de ade ana chwa bombe da sia no pension fast da ni bi ma ye nyankopon ti asefo sanse na Adom nti na ye nwiesa na afesu na etiefo ne ahwefo nyina se no kosam se imbustable Mr. ye adwuma nanso etiefo ne ahwefo so ye adwuma pa omo no modro na adanse na ewo ho no omo ntena se mfa nhye omo ho omo kam obia ti obi ho no mo wona adwuma mu na asori mpo no odi adanse na kyese ama obi soso a oyare ana obi mpo a onyare no wakoto adro ni bi no ono soso anom na aboa no ama na di yarewa nyina esunkunim na ye ka imbustable Mr. eba ye no kwasem ya bodawura ntinipa bebre na ate na nidwuma titiru pa edi se de bia meka se ye njai kada no ene se support immune system na ma na nya ahoden mapa enipa sa woti ase na se immune system no eye weak na kyese wankasa no wo ye ti ase ewu esan se wa pomoden no ne fapem ene immune system na ewo ni padua nim no ena immune system no so na ho aden eye imbustable Mr. Eti se woti ase na nkwamo ate ase na wonum imbustable Mr. na minim de opese wo kire misrew e wo se wo de imbustable Mr. ye post ni na duro no odi ye wadru ebeboa pagya immune system no aho aden na oni padua no atumi ako edinyarewa nyina so nkunim kane na nanke yenim immunity ho asem ena ide nyankopon Adom obi ate onte krampo na afo asumda esan se imbustable Mr. Bedwa so Dr. Mayebo Rosa se immunity bi woni padua ni mu na eno na boye ni padua no ho ban free nyarewa ho eti obi anhwe na omo ho ban wa bra onum imbustable Mr. Anche ena chese covid so de ne ho bebo mu ena doctor for ne health workers Mayebo Rosa se immunity ne woni padua ni mu no se wo hwe na obo ho ban a eno ena chese ebeboa se de be ya covid no unya bi anasa wo de no ho odin a covid no unya bi mpo a enam se immune system no ho odin ti no ema wuntumi enna ho anasa enku enti aman na ide nyankopon Adom immune system no ya adwen ayede abaso enti nipa bebra kane na wonim ananko onom nsadin bebre se de be ya ono wonim se onom nsana na ne refi ni bibia na adwendwen ni bibia na ene nipa bebra adwen baso se wonom nsadin bebre timi ha immunity no enti no obete so kakra na obejai ena onom enso tentam so ano so boa ema immunity no eye strong uyo obi a udidi ye unya balance diet no so beboa ama immunity no enya ahoden na ni nyina mu no nam se yentumi nhwe ni nyina enye ni yenti ena nyame nyansa ne na de yomu odo yenti ode Adom ni bi Adom police ni na ode aye imbustable Mr. we hama enubra enuahini ene ede aye onum bia side effect bia enim ode ane se osori anopa cap ketwa na ehye so no obebotu ansa na wadidi awia odidi wia wabotu anwumra wokoda no na wasanso abotu usori otumu se wanya ahoden soronko kra se de na wo ka no wa hoden anase wapomoden no bibia deda na akwam obi ohono mu a osori anopa onye adwuma bia nanso no otumu se wabre wakodanka wase wasori na utumu se onya ahoden foforo dabi ono de obesori no na ni hanisisi obi krase mekai se me station ba ko enua baba ko mechia no se wakuto wase wada sori anopase na wo tie sie free the bed so a onfa ni easy but onum imbustable Mr. ono kwa me ko wase o menyare ba afia de man binom na men try hwe nti wase onum imbustable Mr. afede o sori pe na watie si osori pe no ate ansana na adwe ba se ne imbust na amenom no eno na ama kanade na eye me no ejai eno ti ne betena se ya na ye ka atufo se unyare mpo a ode enum imbustable Mr. Esan se unyare a ebeboa na de biara da no immune system na nya ahoden se de be ya yare bi emetu mpofiri mu meka wonto ho ena wo yare so a wonum bi no eboa se de be ya immunity no be nya ahoden soronko na atumi ako edi yarewa na abe oni padua no mu emfie bebre no edi sunkunim obi ohonom a wo yarewa no mu nuro bebre
nanso so se aduro ne bia anye no enye se ebia enuro na onom na enye ebia na biye wom nanso so no enuro na wonom no ebia ni honom a ema ne immune system na hoden na se wonom aduro nom na enfo bo we se ne manom nuro saa ma bre no wo so boost immune system no esa se immunity ni ye weak se immune system nkwama woni padua no nya eni ahoden a obenum nuro bebre obeka se nuro na enye papa ebia ne nuro ne ebia ni honom a boost immune system no ebia na ehwa ade foforo bi aye enso ansa na sa ade foforo ne betimi aye no age se immunity no so anya ahoden ohu age se immune system na anya ahoden ti wo tie mi na ebia wanum no bebre na me hu bia no a mesro bia na nuro na awonom no en support immune system no edra ene FDA fo age atum na eye number 1 immune system support drug de imboostable mixture ebi nka ho baby anti wo tie ye na wo hwe ye ne a na wa hya ase se wo de imboostable mixture ye sanema ne se police ni na duro no wo de beye wo aduro eboa support immune system na mamoje wo nipadua nim no edi afurusani nipa bebre omo ho no momoje ne ndi afurusani ye eti watena se 30 minutes pe wo se na nensa ne nan aye titiriti o sorry I just wade nan pempem ho saa eno nti ye kanfo imboostable mixture ma tinus na ewom nti be mamoja na di afurusani ye o cholesterol be ye normal o sugar so be ye normal e di amam obi o hokra wo ntumi ne di na no mu ato aduane bia anya na kono ena anse ni power stress wo hu bebre so na aduane krampo no enhye da anya wakono papa onum imboostable mixture ebeti wonum ebe mu atumi adidi nti metena sese ana metufu se mo amozi mu ntimi ne di nti mo de ensa eyi mo ho anu amodi ye budidi no munya na imboost mai se imbooster ba e wo se uja nanti wonum neti biwe na che se wankasa unipadua no unye free wa aduane na siwo so ntimi ntibenwi e wa bra imbooster obobo imboostable mixture so awo osai bia aduane to ye ma untumi kra no wonum bia ebeboa wo obi on mo se aduane na enya fa ne busi na ne hwehye no saa na sane booster ba ebe di sa asem ni nyina ma be yi sa no ma ni nyina afiri ho enti wo tie mi a o haw bia wo yade bia no fato imboostable mixture so ebia wo de ne ye yade krankro efie bebre ni doctor de wato aduro so doctor aduro no betimi anom na emom fa imboost no fa ka ho say diabetes say pressure say stroke stroke na starting the ebo kokko anase mpo liver o kidney make I say imboostable mixture be adwa so foforo na ya je abofra bi ato hospital kese wa akra he ya no da dialysis so na obi ne maame di nkomo na doctor eman imboost on de on channel ode chain no nkosonhwe nyame nam imboostable mixture so ma yeyi akra ne free dialysis so enti de bia ye kan adanse nyame nam imboost so ede ba na enya asem ketwa enti wa wutie ye no ana wo hwe ye no wato imboost onum cup ne mienu no so obi num cup mienu pe wodi adanse enti onum cup mienu pe no wajai mesro koso ananum ni padua no obi ane ne de obia ne se de ni padua ne sitie eti wonom bottle ba ko a koso ananom e na woto aduro no so ahye ne so se umbie so nsi wa mfie bebra na wotwe bebre ansa no asa akofa no umbie so na no ahya se no manensa ne ho dwuma a aduro no edi e woni padua nim na emmoa wo e na obi oso ane de na yare krankro ye woni pa bebra na omanya HIV virus na enyanye ASA ye di imboost ma omo gene do so podisi ho omo do omo ho to so omo nom ni nyame Adom virus no omatime di sunkunim etie bia wo tie mi na se mpo eye eno na etete wo a ye kanfo imboostable mixture dia ma ba hwese obenom ne brano ne ntentem so na aboa na immunity na nya hoden egira na namo so na ako edisa anyare woni nyina ene sa amoa woni nyina sunkunim oba o menses wo problem wo ho betimi anom bi be ma so a wo how enam yare bi oye oba wo enam yare bi ni nyina imboost hwe na asia no kwan edia ma infections bacteria virus a ekosesa nyarewa bebrede breye no imboost na hwe eye osi akwan ewo nipadua ni masa ne oma no eti wo tie ye o hwe ye ba bia wo bia bomoden Raheba shop license chemical shop pharmacy bia mu imboost nyana sa watermelon se wo kumase takrade fa wogadurgu se imboostable mixture UK nyina ewo ho Canada ewo ho Dubai na na obi aye audio video cramp no ode asende ye na imboost o se abedru Dubai na omanya bia no manya asem ketwenti wa Ghana ha sei Raheba shop license chemical shop pharmacy bia mu no enye na ebia wa akra ha na pedodo atu a o kan shi drug lane die wunya wura ho no ma o ye de bebo ho bebre tina ted Raheba shop o Ghana ha fa na ba bia imboost ho a class fan pharmacy
shop udru kaswa Eastern region asaman kese omo wo honom ubenya bia to tribe of Judah so wo kaswa ye nua be ma ofosu mesi papa adwuma bi a wo bo no ofanko bare obi na ti amena so ye so ko honom a wo hyase o table so ene aye kese etimo amwo ofanko bare nyina monko ofosu herbal shopper e wo ofanko bare lorry station na e wo shelf filling station opposite wona ubenya bia to ye be sorry so die the numbers no e be numbers ni here numbers no screen so 0540 71 01 13 0540 71 01 13 and 0246 20 84 96 0246 20 84 96 Uniaba yes sorry sweet dear boy me nya adwuma bi imbustable Mr. on ya pomode mapa ena apomde mapase imbustable Mr. na nam se police ni na ye nti ye ka imbustable Mr. no waje yenso se opo sini na enti me ka no waje me eno de nim dada say we once me tena say na me ka to say we ye opo sini na dru no enti say na me de we isan say me hwe ma fa me yensa nyina anko me fa nko na no mom no ma me ba ko me ma ni bi but we da say enti abusia na say sharp herbs eno no imbust herbal Mr. de di hu enkom na